Te kawan tap deng kaba nginya plejimut ne kaba nginya perkan papusan ngani kapor kumsa kadai kapop kaba omla ban maaf syu kapop kaba omla ban maaf syu te habide bagani ka jingikai buat apa jengi tip ka kapop buat apa jengi ngile kata mana kapor mak mat ngai ngari we ni tu yabi mana mesti opo WhatsApp group abang yang pusan itu mulai ngapa itu sa malai puah ba syapanga por ka bagi day ban pla you blay jile bomman ke jeng kumbale debet nomor ba ke jeng jeng bursin ni kumbakla ni kumya la te ka de ko por ni bang shim ko por ban pla te tadi pusan mana mesti yo pa ski banget ko ka WhatsApp group banang tagi yo ban pusan hai video ke sini bro hoy Tekan yung form taru kapag in-place mo kadi kapop kabao melaban maksud. Layo snow spanjo kanila si. O ngang layo snow kanina kajing hikai kajing pastor jangi mensuala kamslam. Te kanday lu kung kajing palang i balayo snow kajing petkan mabian sisir. But nagtagi balong thamai kiba piyo snow kadang kata kapop kapop katin jublay kabao melaban maksud. Ni pai ni yo snow spanjo Jesus Christ melaban maksud kipop jangi. Dan pahang ni keti jumlah ke orang dan kapop kapop omla ban maaf syuk tangkan di kawe. Te kapop ayu kapop kata. Tinya pai empet minta. Kapop ayu kapop minta kapop what Jesus Christ no blay. Bang omla ban maaf syuk. Kadai keti jumlah ke orang kadai lembau Jesus Christ yu orang ini kentien. Te kadai ko kamno serious te ya pusan play jumut bayo kumno ya la kum yes le ni kapop ma ki ong la kum le man manga ya ni kapop hangno kum bakla. Kata kali kau bunsin kestan lagi pois pang ni bentar ni kau pop bawa melak maaf syuk kau yo snow is pang kani kau teh kau ting yang lakum lek mana kan kau tadi jikeli di kilet pastor kilet syaki para kestan yang teh ngalah le ni mungkin kau pop kau mention apa Bible bawa amba don kata kau pop kau bawa melak maaf syuk tak tin jumlah kau apa disong nang rem kau mengilak ban syam ya kan kali nampak gospel Marcos nang kau balai dekat arpau teter hadu lai pusan kabelai nong dekat arpau teter hadu kabelai pusan balai ngasim naru arpau lai pusan nawar ki connect lang ini masuk tu sepan kani kapop ka omla men maksu kadang nampak Matias record ya kadi Matias record Lukas record nrai nam tajuk ni kapop ngasim nampak Marcos te ko baong meneh kadang gaji keli be yangi habis keren sepan kani kapop hatu yo ngalakum le hatu la yo langi lakum bakla habi dia bukan bentar hangnu ngalakum le te la dangi le kum baong menem dan jing maaf su te kadi ko ma ba teto sua bangan juba da jingkeli ngan pulis sua kadi ka bentar ju ketin jublai beren berbol kinya pe lamban nga kana ban pini obat ya ka jingbot ke jungka ngan pulis bet adu ka ba lai pusan ma na do ba arpo ketin ki ongkum di Ti kilawan saya. Upai ba ti lawan langpat. Ti kilawan saya. Yesus gisindra. Upai ba ti lawan langpat. Kat ba kemiyo syuk wat ya kaban bam jing bam. Ti ha ba kikur jung u kilabana. Kikur hune ka toy ka family jung Jesus Christ. Kayi ka sem. Ka Mary parang jung u. Kali si Joseph ru kumkwa jung Jesus. Ada umpat yap umpat klat ula bandan lang ma. Ti haba ki kurju kila bana kila le no ban bat you Jesus Christ ki bana spang ki bana spang jing le kamba ka Jesus Christ spang jing kai ka Jesus Christ ki bana spang jing le ka jong Jesus Christ ka ni ka banta ti haba ka yin ka sem ki kurju kila bana kila le no ban bat you kila no ban bat Jesus Christ ba ki daong te breu sho kata kamu awi kentien uni breu la long uni Jesus Christ la le bet Tangta de gugu jumut te breu shu ti is crazy ba te pare ula le bit ula sedang melek yalap sedang menlum breu sedang berpentia sedang melek kamba maki ke bakin 4 i yang dah ni breu ni kun jongi mat ula ai ula le bit beliu kat ni ki ong ki te breu shu ta de jumut haba ong te breu shu tam kisi sus kema hadir kata bat ki nong tho kelawan hiar na Jerusalem na po Jerusalem kelawan bakila ong kila orang sepang Jesus Christ udan Beelzebul bada orang ba kiksut ube no ikiksut dari pais pokal nong ka ba la shakmat ni Jesus le kamba ube kiksut te kini gi
nom tho ki nong yalam niam ju ki jiu ka ki osmos pangkani ki ong ki wana do Jerusalem nas ki panggalila yaw dem Jesus Christ yang au ni la le da ka bor ji ksuat bor ni Belzebub ne Belzebul ba du rang ba ki ksuat la be no ini ki ksuat mu da ka bor ka jung ksuat kin le Jesus Christ ki ong te ha bula khot ye ki ha u Jesus bu ya so ye ni khot ye ki ha u ula kren ye ki parsi wong kumno soitan la ban shop no soitan wong la danga nga be no iksuat da ka bor ka jung ksuat kung ta soitan no be no soitan ye parti ki jung kata wong kam yaha arsa balada ka hima ka yele markanti parlok bakata ka hima kamla banne su da ka hima ka yele pra hima ta kam shanu kan ne kasnong apor snong po tha yele pramaki hite shanu kan poi kata kasnong balada ka yeng de ka yele markanti parlok kata ka yeng kamla ne su lada ha yeng don Jesus yesan wong Jesus Christ ta ka yeng kam ne kamla ban yang scam ti wong lada phi ong nga bangab be iki ksuat la nga penangkam da ka bor ka jum ksuat ban be iki ksuat telalong thik kum ta gen Jesus Christ kumut ksuat upenram hi ksuat yale hi ksuat soitan yale hi yale dewa awa afun re wala da soitan di uyang ban yale hi yale de pe lo pen kemawang no soitan di uyang ban yale hi yale de bo wi pat umla ne su no soitan yale yale de ki no ye ki patnar la de umla ban ne ni don kin ka bakut yu ka sapoi ka por bakut yu afu nyau om don unu nuru ban le po ka yeng baklan bala ban kurup iki ru ki jamu lam da khum swai ta baklan onda kum tate usa kurup ya ka yeng ka jamu tikini di detail part mo mane nganam kata gitu mai kam lan kin dia na ngam to arfra si syanga ong happy ong Jesus Christ bo an ma bi kun ban riu iki pop baro hang ni kin kasawan betul tin ba ong ne si syanga ong happy ba an ma bi kun ben rewe ki pop baro wong di sui ki pop baro ki ba pipile ki kun ben rewe pile on ma ba ye ki jingkran ben blay da kran ben blay ru ong nang la ban ma ta ba kin kran ben blay ar khun dai tang kan yu di su la ban ma hende u no ru u ba kran ben yu men sim ba khoi hala karta onam yo ga jingma i hala karta kemut la dalak kut kan gesla perthairu kut kajing mang niru uta wakran ben yu blay ni yu oisu yu mensi bakut unam la ben yu kajing ma hindai ban rem na ka pop bom jukut astu am mut dan shu kajing ma yu bom jukut te usuma lai phau na ba kila ong budon mensi bakut bali ong kini namar bagi ong bo le te ka bor ka jum mensi bakut lai phuai haba kumta te ki hinmen hin bo jongu ba me jongu ru kilawan mene kan ma ya au shanu tu jisu tu la le bom te breu la le bit lai phuai ki pa yang ni yang sem pu jong jisu haba kumta te ki hinmen hin bo jongu ba me jongu ru kilawan ba ki la yak shabar ki la pha ha u ba ki da khot na yu tiu pai ba la som te wa yu bo la om ha u ki la om jisu ha khmi ka khmi jong me ba ki hinmen bo jong me haba ki la yawa ni mi ule thu te ki udah kanu ka keme jonga la ni ki hinmen bo jonga ani jisu hikai ki dia bu lakmi baro saudongi ba song tau ya ya hakmi ka keme jonga ba hinmen bo jonga na ba ununu ru bale ko mon blai uta ka long para jonga ba keme di ani ki lawan wa keme me jisu lawan wa ki para me jisu tu jisu te ki para ki jogu te ya keme jogu ande ban hikai ki ba mi pa ki jonga ni ki hinmen ki para ki jonga de kita ki bale ko mon te ya kata ucapet hadir ande ka bana ham do ka ba ko sang ka de ka ni ke dari ka pop ka ba omla ban ma shu om Jesus Christ ba kata ka pop ka ba omla ban ma shu om Jesus Christ ko ngiyo puli muta kot ba kunda ko ba ka de ka jingkran ben yo min simbo khot lani kata ka ba ki keren ben yu musim makoi ha kadi gajing keren ben yu musim makoi kadi ka pop ka bom na ma sure na menswa bang ya song ya ni gajing kai ni pastor jongi ngale chi yeng ma mau sai ka ni ngale chi yeng bang pusan ngo ong hatu la dang keren ben yu musim makoi ka mut na ban ma sure ka kum tin jong lai ni te hapo musim jonga ngo ong ni ketien musim makoi bom ler
tengah perkat anta tengah ong la ben yu mesim bakoi tak mut maaf so ya na ngai ni tho kata di sisi syam de ma tha ma kum utau briu ba perkat ama poi se yeng ong kren ben yu mesim bakoi sya along miok jima no poi se yeng ong no wan te ji perkat te hapo je ngai mi de kan tien mesim bakoi bom le te hata kamut nga la kren ben yu mesim bakoi jadi siapa deh ngaben you mesti mau kue bom ler kata kamu nga mio sui kita ke jingma bawa mener lah le kan ke pop mesti du bom jukut mio jingma sua temu atau nga menta try ngala mio jingma su ya nga titai deh ke por ba mensua ke por bangam padangam ya ketin yung mulai ke bangana pat plek jumut na bro na plen joki rupi asno ya ni ketin ta soma te yo kumno ngala kum le ne gini ko kumno ngala kum keren ben ni mesti mo laban keren kum ta laban keli kum ta laban wajing mo ato ka dei sisan em ni kamut ayu ka ni kata ka jing keren ben ni mesti mo ko ba umda su ta jing ma ni kum kan ni ka po ta ka juba ko man aya pi hadir mga ngami tin jim leban pusan mat play jumut hai bidesh phang ka ni ka jing keren ben ni mesti mo ko kabala ong hang ni du jisu krisi makani lar phile e kani omdan jing ma su ka dei ka jisu sha la phi commit ye kani ka sin ye kani ka pop lar phile omdan jing ma su yu breu lani ya ngai phi lani yanu omdan jing ma su ka jing kli pa kalong ka pop ayu ka bakum kata tara da dei be kren ben yu mesti ma khoi ka om ne nga ta ngam yo jing ma su Tena da dei ko ke jingmut pa. Ni hap masuk tu ke kata. Ya kata. Jadi mo play jingmut nan ai juba belengkot. Hatu langi la jule ni em ni ko pop. Hatu nga mene nga ong bang keren ben musim bokut. Hatu nga ngai la le ni em ni ko pop. Ka jingli ka long ba, ka ni ko pop hang ni. Ka jing keren ben musim bokut. Hoi ko mo mene. Ka ba kam dei ka jing kapop kau by nak iwe pa kum kajing penyap kajing klem pe ya kini dang yo jing ma mak dun Jesus Christ kani kapop hang ni kam ni kata kajing penyap na kajing klem na kajing timsi di bidang yo jing ma tu di bidang yo jing ma ngane kajing penyap brir bidang yo jing ma David dewe na friend kita yo jing ma habis pang kajing penyap brir Moses kum kata ni bagi brir Kani ko pop hang ni kamdai ru sapang kata ban ong kren ben yu mesti bukhot. Kemut dan kibriu ke man kren ben yu mesti bukhot kin yo jingma. Kata kari Muhammad benang. Oh hang ni ka ong bala da kren ben yu mesti bukhot yo suban ma. Kani ko pop ko umla ban ma. Tambah ka jimut ka jangka ka dan shalende. Ka babale yu jisu hap ong ka kunti. Tengok orang ni kajing keren ben yu mesti bakut dan kibri ke belak keren ben yu mesti bakut bagi yo jing ma ublai pediam yang ki ha bagi kala dan kibri ke belak keren ben ya Jesus Christ ya kiru udang yo jing ma dan kibri ke belak keren ben yu blai ya kiru yo jing ma Teka ai gani kan ka pop hang ni ka bujisu ang ba omla ban maap su la da le gani ka pop Tengi bersupuli na nasla ta ola keren ben yu mesti bukhoi. Nek bo omne dan kibri ko la keren ben yu mesti bukhoi. Ngala keren ben yu mesti bukhoi. Atau yang ngar mlak ban map su. Bangay yang mata ni da kai da ko bor ka jung bulai. Tum kita ki kliki mi. Ka juba kom na ai phi kelum kata kalong ba ka pop hang ni ka boji su bo. Malar phile ka ni ka pop phenom la su ban yo ya ka jing ma serta jing em. Bak om tak kata wat hadu bakut no dengan Islam thai da wan sa kowe paka paten pendriu ni kowe par ke jing im syabom jukut phenom la su banyo ini ka jing ma ha pile ini pop kata ka dei ka jing kentai ya jisu lani ka gospel kata ka di ka pop ka ba om la su ban ma ka di ka jing kentai ya jisu lani ka gospel ngan atsu kata hadin bakila tiap ba jisu udai ujing sisau jongpi. Nasalah man percaya bahaya kini kentien, sengap bahaya kata kejuba. Kapop bahani kabu jisu ang bap himnom la minom no yo su ik jingmap lan melek kini kapop. Uang ini kinom tho. Kata kapop kadai balada kikentat ya Yesus Kristus
ki kentai ya gospel ki brio ki kentai ya gospel ki kentai Jesus Christ wat lada haba ki tip bo pleng uniu Jesus de shisha ki tip ta bu uniu Jesus de ta kalenti ke jongki ki tip ba ka dei ki ban pendam henre hapdeng ke jing tip ke jongki yang thai along ta kentien thai ben bu Jesus Christ te kumia kata ke benta Jesus ong kani benta ke baki kile ki brio pakane ko ta ka kile ki ki nom tho ki bana Jerusalem kadai ka pop ka pom na ma shu kadai ka pop ka om na man ma shu hi ngam batai phi kini ki nom tho ba wan Jerusalem ha puli mene ni nom tho ba wan Jerusalem dai kiwan ka pa kidang ya lenti mene hatu ki khat iba ba afwa bat kinang tho ke belawan hian Jerusalem kila om udon ubel sebel bad orang baki kesuat ube no iksuat ki ong Jesus Christ ki pensoi ki beriu ki ong Jesus Christ ule bor ne ule e kamba da ka bor ga jong orang baki kesuat ubel sebel tekat bak kidang wan na Jerusalem syapo Galilea ki athu ki labi ki beriu mi so spang tu Jesus Christ ule kamba utu ule da ka bor jong kesuat tu ule ubel sebel ki kidaya om kat baki dang wan ki kentien ni dan jimut bakat baki dang ya wan na po Jerusalem syapo Galilea ban le ki pen bana bu Yesu ki long ki condemn Jesus Christ only Jesus Christ ule ka bor ule ka ba ka bor ka jung kusui do besebol ki kitep ba kini kinong tho sa ba ini kinong tho kitep ba bu Jesus Christ ule ka ba de ka bor ka jung le kitep ba kata Lukas khat we khat khandai kadika ju ka benta ka le ko ni puli naman siya ma Lukas khatwe ka khandai kumno kitip ba ki kentin ki bang kumni kani ka ju ka banta ju tin ju blai ka ba kini kinong tho ki amu Jesu le kamba do kusuo do besebol ki Jesu ju ba ki omne la da ngate ngabe no iksu do besebol hatu dano bagi kunjo phi ki be no yaki namar kata ki hi kenlong ki nambu sha ju phi Jesu yo i ka buit ke ju ki yo i ka ke jinglong ju ki maka jinglong ke kitip bu Jesu umle ing kamba da ka bor ka jung kusui kitip ha ka por jung ka por ka Jesus Christ ban be kusui ka tang ka bor blay ko por bon ta ngi la ban on dan magic ang no ane ki por ng swa kampat hadu ka kata ban la ban pinkhia ban la ban ma bi pop pe kal nong ka bala sik mat dai swa ban ja ka tu ja Jesu la le kamba Jesu la penkhia Jesu la be ki ksuat Jesu ma ki pop ki jung breu kini kino tho ki te ba uni Jesu udai ka bor belai but om tang kata ule ru kamba ka bor ka jung belai tama ka e ka ki le ki empat ule ka bor ki ksuat kamu ki thok kata ka jumut ba kim kwa ban pediang Jesu tapi ki tip you Jesu ki Jesu ki sai kadar apa kadut ki reject itu ki kentai ki nam kwa ta haba hakin kwa lem do ki amba ki sedang pensoi ki beliau ni Jesu le da ka bor ka jong ubesebol ti Lukas ba puli benta ki amba lada ngate nga ben ki su do ubesebol hatu danu ki kunjo pi ki ben ayaki Jesu bale wong ini jikeli wong lada ki kunjo pi ki le I kamba kamu kumne wala ki kunjo pi ki le I kamba kumbale manga pi nam ong bo do ubesebol Pipin nong bagi yok bor nuk suy. Di pipin nong baka wan no blay. Ili namar banga pa ngale. Namar banga ngale. Takada kredit ni PI kaburam siya suy ni subel sebel. Di kani kadi ka pelong kani ka ka do nur ka jeng ni nong tho. Ba kitip sepang Jesus Christ. Kitip budai buta ubriu. Baki ki budon ka bor blay. Dama kim kwa ban pediang. Ko bom ne kim kwa ban pediang. Ka pop ka bom la ban ma su ka lang ba. Kada ki beriu ki isai kedar ki small tu sai kedar la sai plak apa di mujuk kat jadi maka dai ke jisi syau Yesus Kristus ni la rakin kwa ban pediang yang ni kat na kwa kala bomot kumi kita on Yesus kadi ka pok ko mla maksu kadi ka pop ka bom mla maksu sa man asu example le fish fakin ki beriu etis ki on etis ki parang kamu aktin kasih ki beriu ki bom nget you belai dan kibri ke banget you belai ngi bun banget you belai pokari India ki bun banget you belai dan banget you belai bayak nget belai bayam bakum tar terbun jat dan babun bab kibri ki de ki banget you belai sekiri phalan
Kita gibri ki bamnget badan belai tu. Nyong isuan long kumne. Kaburi ji kai ki hikai. Kabakut ka bri ki delum jitap. Mudah mai lum jitap yap ban met yap ban siam. Kata kari gi om. Kemut dan ngatin ken kata ka beneng ngi kata ka beneng ni baru ada. Hakini kibri ki bamnget badan belai dai. Yang kim ngai kita. Te kini sengap ha. Sengap ha klij panju kini. Ngamla pun kenal su kerteng nama bang snap pang joki. Hene kani ngakan mau story bagi kia tu. Kalau kumne. Ki ong balada dan si shau blay. Ki ong lada dan si shau blay. To agu un theri pertat menta hakmat kejangangan nget. Bo blay dan. Mut ablay ter pertat kemudian bendon hanta kuat bendiman ni blay. Telada umla benlek kata ngam ngai beden blay. No blay ula benlek ki baru ki ong. Hene sengap susu, om dia berikut tangata. Hene ki om, lesi, kumno ro kata pertat wan jia sia ki om. Ablay, bom mi pertat han ka porum ta, ther pertat mi porum ta. Ba kajia sia ta wan sia pertat. Ki om, ngam nom ngai bede blay. Ki om han wa da ko len ti ban pensi sia. Ni pertat jia da ko ba ta. I ka dok no ka jungki kalau long ba wa la ki i makna ya kamba dai. Kim kolo dai pedang. Kata di jinglong, kata di jinglong ini nong tua. Yang syuk baru etis uni berubah mengenai iblay orang kumne. Kau wika interview, kau wika debate uang, Kristen uang. Tapi syubu mentau uang, memang mengenai iblay orang Kristen ini uang, mengenai iblay orang Kristen uang. Tapi syubu mentah, memang mengenai iblay, syubu mentah meyap nong ni, meyap nong ini sakrai klik, kau klik cuma hap madan. Te kami sim cuma kau poin sebenarnya. Apa sebenarnya ome kendu iki angel kendu Petrus kendu Yesus kendu iblay kan uni bomnget iblay kendu iblay te kendu iblay te ngai iblay yang tamu me orang ni pertem dan iblay hampe beneng pat me iblay subuh tak jinjia gaja pak mesim jome kan layap na oni stop te kamet jome ka kiu mesim je sebenarnya te kumnu wong ba wong ni Kristen la pendai biang akli jome ni slap te me imbiang ni slap te me imbiang te mesim jome la pois neng kawan hiar biang ba la imbiang ni gado. Tementan adalah keli mi hak tak kapor atau mengennya yang badan belai. Kila ini nama. Nah tu kum kata kejumut mengennya yang badan belai. Tu tak pergi kejubak kuai ni bomnya juga. Wana nak kajian siapa entah. Rasa klik yang nak kapor yang mesif siapa neng ngai belai. Nak kendu Yesus Petrus kiaga. Kapor dia yang apa dengan imbiar siapa tay. Wanganam ngai belai. Wanganam ngai badan belai. Aduh kata kiong. Tapi api ngapatai entah pi kadang kedok dua macam kita. Kamdai namar ba kim tep siapang belai. Kamdai namar ba kim susu ni kedok kedok no ki kampa. Kabalai. Ni wei u ATC bomngai ki belai. Te la bu jingkli u ta subu me yap no. Yap no me poi sebeneng. Te mi kata kedok jong ka beneng mi ki angel ki nong ap hangta. Te la ai chance si me bandung spok himagi beneng. Men le kum no. O ka du wang. Nga nom nang tre le beneng. Nang la man li du job. Wang hadu kata gini ki bri bom ngai ulai. Ti ka daw kalau nomor ba om dei te baki kim kuat ban pedeng ulai. Ne kim su thu span ulai ni ka daw kalau nomor ba. Ka dulu juki kala hadu rata bawat ba ai ki bawat la daw om bodu Jesus Christ nuan ban her. Ban pi ki kim kuat. Kim kuat takadaw Jisu ong kum kata ke jinglong kadege kata ka pop ka omla mapsu kadege kata ka pop ka ba omla mapsu nan puli phi na po ka Hebrew kal no ban rio ka pasaw hadu ban rio Hebrew no ban rio ka pasaw hadu ban rio ban pensya ban suku halo ka ni benta ikipin ki bom kum ni namar syafang kita ya kibala pensyai sabha syafang kita ya kibala pensyai sisien bat balayo ma ya kejing ai ko bekenja beneng kila syai kila yo ma hiru ya kejing ai bekenja beneng hakno ru bentale siki ipau ne kumta terter bat bala pelong iki gino ya bentano mesim bakhoi war mesim bakhoi ru la pen ya ki la pensyai ya ki bat bala yo ma ya ketin ba bahau blai ki yo slow syafang jong ketin yung blai ki yo slow syafang Jesus Christ ki yo baik kibor ka perthei ka bansawan bat hadin kata hadin gini ibaro giyo ki pensyai
ba kila hap no kalong ka bomla ban pentamai pat yaki syaka jingkala ka bamut habala sak na penapat daki hi yau kun blai bala penek rain persyayu ba hadin gaji pensyai baro ki hap no hadin gaji pensyai baro hadin gaji nau mensim ba khu i yo ta gaji pensyai bo kane de gaji shisha he penban kilek no ki hap no mungkin kuat ban buat ti jublai ka ong kalong ka ba om la ban pentamai pat yaki syaka jingkala ka bamut pentamai kom no kan au kuat ban priang gaji shisha kata gaji jimut an pentamai kom no kan bakimla ban priang ya gaji shisha ko bong mene kan ni ka pop hang ni dei kam dei than ban ong ba kren ben yu men sim ba khoi ani kam jingmut ani kalong ba ki nong tho ni nong tho dei ki da tip kita tip bu Jesus Christ ule kamba da kebor jumblai ni tu de blai lani ba special one jumblai ki tip ka por ka juki miswa kam de ka baju kot kne ban be ki suat ban pentia ban yala pa khantam ban ma ki pop de tam blai bala ban ma ki pop ki tip nama ko ba om ne begidan ka tu ko nu ma ka nu ka ba kim kwa ban pediang ta ka dau Jesus ong ru ki kani ka pop ka ba ki hile kani ka ba om la ban ma shu ta ka dau kisa ai credit kisa oh Jesus Christ le yang ni ka kamba ule open kia u be no iksu open kia u de da ka bor ka jum setan hi u de da ka bor ka jum setan hi ko ba om ne la kren ben yo Jesus Christ dang yo ban ma la kren ben yo mesim ba khu dang la ban ma na fi ben ya ka kam jum mesim ba khu teng ti bring ti kerja syak kata ka jing pin ki jum mesim ba khu teng ni tadi dia ka bor bit ni ka bor bri utai la kum kren ben ya ka bor ka jum mesim ba khu kum ta di bri dan jing ma la kren ben you blade dan jing ma da penyak lu dan jing ma hakmat ka jum Jesus Christ dei hakmat ka Jesus Christ nanta apa kiwi buat K-pop ka bang English baru K-pop buat Jesus Christ po kembali film ni marpas laban ma na nuk sai pi na po kam ka apostol number light khat bakhan nyo ni puli ma kam apostol number light khat bakhan nyo kikintin kin ang gende kani ka por ka bala de sa na pnai Jesus Christ la mi pat la fear subneng tu Petrus uyang si Pentecost ong kini kintin yalap ni henry menta ko para yalap ni gijiu ka po Jerusalem henry menta ko para ngatip bana ka jingbom tip hilale kata mi pila sa na pnai Jesus Christ na ka jingbom tip kumju kumbaki nong sencha jung piru kilale ni kijiu yo Jesus Christ dan na pijiki haka jimbom la ban tip bom kot ka jung khat ki kanta yo buat na pre ginong sencha ginong yalam niam juga jiu om Petrus ki kile haka jimbom tip kumi kita dang don ka jingma kumi kita u Petrus ukhat ka jing kala ka bomot ka daw hadin ka khat pa isai mo ya shpang ka jing kala bomot ka jing ki ka si Pentecost hati snow shpang ka ni tanang ta shu we tum thil nong ban kong ro khat khalai kani shpang jong pol ni tip buri bri hu bala pensitom venue ya Kristan bala kren venue boy ki kam gidom Jesus Christ punta kita sengap pa ong kum no chiti ban kong ka jong pol se Timothy orang menikong dekat bakal lai kita ni. Langa lalong meswa bakran ben. You boleh meswa bakran ben po. Buat ubah ben ni Kristen. Buat ubah pensnil. Lah pensnil hang po. Kini lale isin yang ah. Kini dang isin yang ah walang ale punta ni. Walang bakran ben makna you boleh. You just Christ you musim bukut. Ya kam ke jung boleh. Kini man lale isin yang ah na bang lale dah ke jubom tip. Haka jimbom ikan dan kibril kiba kentat you Jesus Christ nama ka jimbom tip ka jingki ka jing duna ka jingki jong jing tip kumalong ko jong po hene ha pensyai ki pediang bak kala ko mod ya kung kita kibril dan jing ma fi bun ba kibril ni sa thai gula ben you Jesus Christ minta wan pas ni kala bomot bun ba kibril ko long ta fi pet ki YouTube lap ya ka testimony jong ki jing pla ka jong ki yo mesya ki ben you Jesus Christ ki ben you boleh ki ben ya ka bor ka jung boleh kung minta ani hadim ba ki yo ya kata ka jimpin syai yo jimpin syai ki kalak bomot ya kita dan jingma boleh pedian ki henry ke jingmut hang ni ka ba om mana ka pop ka ba om la ban map shu ka pop ka ba om la ban map shu ka dei ka ta ka pop kan
kabah pi asno sepang Jesus Christ pitip te sepang jono pitip badai ban pendam pitip badai ban penhapo akan tu kuat balik kata tu Jesus Christ tu kelak bomutnya ki kunongan penthama ya ki apa kadon ki kam kuat su ti kinong thoru hapo Marcos nambalai deh kilong kata rukam pitip mun Jesus dewa balik dak bor jublai endai nama kadon ke cengki takadau kim kuat ban mani Jesus Christ kim kuat pendam kata ka bu Jesus ye maka ni ka pop ko pile ka di ka ba omla ban ma su nan pudi su na ko Hebrew na ba sipo ni sunat ha sipo no ka ba atunre atunyo akunda lai po Hebrew sipo no ka ba atunre atunyo akunda lai po na marla dang le pop dala ka mani andang le diang ka jitip ka jisha sama lang nilai pop dalam kemani andang nilai dia yang kajing tip yang kajing sya kam sa asyu kajing knya nomor gi pop ini kajing milin tiba itieng ya kajing sya ba kajing kelang kajing ya sebandu itu kajing ya persya la tip sya te la tip sya jadi dang elek kenang elek persya te ku kita masa kadai kebasa buang nong thok sing Hebrew kajing knya nomor gi pop ko nam sya kanam sa ki kajing knya kajing Jesus Christ kanam sa ki ar khandai kajing Kristom ka ba khamjur ka no ki tharai kandai uta bala yu apa kechat yu khunu bulai hi lawan percaya Jesus Christ ki te song Jesus Christ long kidang yu apa kechat yu khun bulai bala nyo bom khu ya kesnam ka jutam tak wala pen khu ya bala be ben yu musim kajing ai ni ki ben yu musim ben Jesus ki yu ya apo kecap namangi itu ta bala orang gaji punya keput kalau ngajonga nane keliam mengapa tu utran besyai lopai hang ni keren ka thos pandit Hebrew kiba ki bagadai ki pendam hikmat Jesus Christ teman kim kwa takadai kum kita wong no thos no Hebrew kan sa syai kin kajing punya sada epat on wara kalenti ben pembet yaki kalenti syok pa ka datang Jesus Christ na Jesus Christ ki nyoben ang latib yung siya ki nyoben iyo ak chat nam sa syo ndan syo kalenti sa ko wepat nistan kalenti ki wepat ki nyam de yo le si kumno na ya kalenti jo Kristan datang Jesus Christ na ya Jesus Christ ki kentai kumbalik ki hidong tho kumbalik ki iti semua wara mene bekentai mardo sepang jindam jublai wat la da ki ka jisisha sadai ban penbahaya ki Jesus Christ abu kum kata ka jinglong abu kum kata ka kadonut hajuki kata ka pelong ubun ong kani ka pop pile kade ka omla man ma su meneki tu Marcos no bakhlai no balai dei kini ki ka bahai basam ki jong Jesus Christ ki kentho Jesus Christ ki benyu ki ong ula le be dei menengi pule ula le be tambah kadu ka family ka kelar bomon para jong Jesus Christ u Jacob u Judah ini kisalong Indonesia po kabalang ka Mary kani kalau gawen na kita syakri Jesus Christ balai kile ako por ka ba u Jesus dan balik ka balai ki kentho Jesus Christ balai ki isi Jesus Christ maka jibon tip ka jiki ka balong Paul kumalong ki dikiwe pa kijat jiu apo ka kam apostol to mo pilim ni balai maka jibon ngai bom tip ka jibon syai ka jiki hadir berkelas syai ki Jesus Christ di siap dengan dua ki pendam dia tekum kita nang kerja kelawan buat hendai wat kita ki walai ke jisya teman tim le kim kelar bomot di sulah deh ki no kan di pop ko kile kan di benar maksud kadu kinti ni banga kwa on plejimot ni banga bu banga pulis pang ni cimble kata lomba kat bangi nak kentai ya ke gospel kat bangi nak kentai ya ke gospel la ni ketin ublai kata ka dono jeng ikan nang lam sya ke jimbong kwa syu hiru bang kelar bomot sama kat bangi nak kentai ya ke gospel la ni ya ketin ka jung ublai kat bangi nak kentai ya ke gospel la ni ketin ublai hadim ni so ya ka ngirang kentai ya ka kata ka dono jeng ilukan nang lam sya ke jimbong kwa syu hiru bang kelar bomot pada ka dono ka jengi pada nur ke jong beriu kam kwa syu hiru bang kelar bomot hanta kai kawan ka di kapok ka om la mak syu masa da an pun hapat kata ka dono ka wat ya Jesus Christ wat ya ke jing syai ko la pun syai ko wara akmat ke jong ti kim kwa ban priang sada kan
thì hãy scam cái này kan nama jingkai ya pi masuk tu sepang kali kapop dan nam